ekulandeleni imvelaphi yamaZulu ngabantu abaziwa kakhulu ngenhlonipho, ngabantu abahlanganiswa ukuhlanganezwa okwawukuhlanganezwa ngaleso sikhathi okwamjokana kaNdaba uphoko wethethe kaMaqosho okuyena owahlanganisa izwe ngeJozi okuyikona okwenza ukuthi noma ngabe ubani okuleli lakaMthaniya abizwa ngokuthi uwumvuyo ngoba vele ukwele kaMthaniya njengoba namanje sekulona lakaMthaniya asizakulona-ke itafula lakhona kwasetshenziswa-ke izitsha ezithize kaMthaniya ekwakuba izitsha zokudlela obaba ezinye ezokudlela omama nenhlobo ezithize ezihlukene zokudla njengokuthi nje lana kwakuyilapho kudlelwa khona okuphuzwa ngalo umqombothi alazi ukubeka umqombothi ngoba ufuna ukuthi asho lezinto ezishoyo ngalezi bese laphezulu kwakuba-ke nesonto la uyaye ukuthi mangabe insizwa iqonyiwe bese iyofika emzini othize izinto ezithize bese kuyiselwa ukhambo oluhlotshiswe kahle ezobekela kulona la izofika ihlale khona. Ezibizwa ngokuthi amadumbe nokunye njengoba kuyiwona lawa kodwa bangabi yiwona wodwa lokho enye ikubiza nina ngokuthi phecelezi amaveji ikona kwakudliwa kakhulu bambisana nenyama kwaZulu isakuzwa kusakhonjwa ngophakathi isindoda kuseyindoda kungakabi ukuyekethana njengoba benzeka namhlanje sithi nje asime lapho kuhlonishwa kakhulu umuntu wesimame kwaZulu njengoba nazi ukuthi bazi babakhona nobusa izwe kuthiwa umthaniya ngenxa yokuhlonipha abantu besimame lingakabi khona leli lokuthi njengoba namhlanje nasakubatshazwa ukuthi abantu kufanele baziphathe ngendlela ethize ngoba besathanda kufanele babanekekele kwakuyimvelo